Ginuli siyang kasaysayan na takbang ing siyudad ng San Fernando kay batyang formal ay buklat ing San Fernando Center for Autism and Neurodiversity o SFCAN inyang December 3 kay agnaning selebrasyon ng 2025 International Disability Day. Penimunan din na Mayor Vilma Caluwag, Vice Mayor Aurelio Brenz Gonzales ating 9th Sangguniang Panlungsod ing inaugurasyon ng pasilidad kapag nasang mamye libre at inklusibong serbisyo para kareng Fernandino ng ating autism at aliwa pang neurodiverse conditions. Paalala, panata at patuloy na paglaban para sa isang mas makatao, mas inklusibo at mas makatarungang komunidad. Ing SFCAN, dinisenyo ya bilang ligtas at suportadong spasyo nung ka rin malyari lang manikwareng anak kalibreng therapy, structured learning activities at programang sumaup king karelang panyulong kayabe ang pamilya. Buong suporta naman ng Pepa Akidareng Konsihal, apeni muna ning author at sponsor ning batas ay Councilor Harvey Kiwa. Co-sponsors adina Councilors Reggie G. For David, Ate Kay Pineda at Angelo Hizon Jr. bilang pamagpasikan king advokasya para kareng PWD. Kuya po, ing pinasar na pong ordinansa ng Sangguniang Panlungsod ng Siyudad San Fernando from assessment to kareta pong therapies, makanyan, step by step po, datang tamo ka rin. Hanggang po karetang partnership ta with other department na nung ka rin makasawap kaya katamo karetang aliwang pamangailangan ng syudad. Kalupa na po ng TESDA, pwede la karetang skills training. Kasi po ini po magumpisaya kayong assessment na keti syudad San Fernando alang ma-assess, alang ali ma-assess. Na nung ka rin, kaya rin na po nito, aso pantala ma-bridge la king society hangga po ketang materapi la makapag-aral la hangga po ketang makapantun lang obra den kaya katamo pong kapatid. Tuturing yung pamamuklat ng SFCAN bilang bayong pag-asa para kareng pamilya king siyudad ng San Fernando. Patunay na yung piyabeyabeng liderato, batas at malasakit, malyari ang gawang oportunidad at komunidad at tunay inklusibo. Will focus on psycho-educational support and dun sa mga bata with different levels, but it will cater all ages. So it is different from other centers because this is not just a therapy center. So it is a more of preparing children to be more independent and valuable members of the society. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, balitang tutuking Balen, susuyo.